Haga jingile kai FIFA Women World Cup quarter final hapring ke Australia persya ke France. Bat kani ga sin ga baningkong begini ke artli giri kini kendu haga jingile kai FIFA Women World Cup. Bat ka basngau tenat na banta ke kenhun jong ke Australia baga klem pat syarem persya ke France. Haga jingile kai halaying hagi wei pat ki tournament football. Haga ne ga jingile kai ki don hadu saup kendai hajar tam ki pajba ki wan ban sakhi. Ya gane ke jingile kai ha stadium badda ki million ngut hakeleng saudong ke prathai basakhi ya gane ke jingile kai quarter final jong gine ki artli giri aba phai shagane ke jingile kai ha kela step ke jingile kai kalong maria khaj ha ga baro artli ki kenhun kila persyang bat pen khi jar henry omdon ki bala bat pen khi jar adu bukut ka sau peusan minit bat ha kela mit ke jingile kai kadang kham internet shushu ha ga baro artli ki kenhun ki claim island banyo pen khi jar hadu bukut ke kendai peu minit bat 1 minit ke additional time bat lahap ban penjalan ia kena ke jingile kai sakumba lai peu minit henry gini ki lai peu minit ru omdon kino ki kenhun ki bala abat pen khi jar bala haban ra sya ke penalty shootout penrai mano banyo rung sya ke semi final bat dei hak penalty shootout ka jalan bha bat ka bala pen kende ya baro kinong pejkai ia kena ke jingile kai quarter final hakaba baro artli ki kenhun ki haban kenjat marsh peungun Badling bagane ke penalti ke Australia kalala bat pelim ya ke France dah nyau lan riu. Badling bagane ke jing job la penlong ya barok koi dari Australia ban ki win namar bagane ke sin ke baningkok baga Australia kan yo rung sya ke semi final jong ke FIFA Women World Cup.